Nagira mbeca ingitumika ni Kenya yothe thirikari ni riba taino nginya taino ten kerukie no try na mediation between the National Assembly na Senate. Kuni tu chetagirwa muno ku letter wa mbeca no ntwa kwithirwa kwina mipango itigukinyaniria thiini wa ugairwa mbeca thiini wa Kenya. Watho bobo tare ogwariuga gutijeke ni mbeca igana county ikethiro ikiona kuma kiri thirikari nene iri ogo thirikari ya county ya Tharaka Nithi mwankoyo kana tengerukie aturi mweri wa gathandatu ku tutumba gwa Tharaka Nithi kagwata mbeca cigana embu kagwata cigana kiria tugutumira thaino ni matumira disbursement ya kuges ira makuga watho ni uga gwa kare tengerukie na india ukinengero mbeca gakinya antu manengerwe not more than 50%. Ukario gunjoke ariuga no abatumire mathabu makuringithania mathabu namo marakuga rimwe matithonganagira nontu no abatumire mathabu maingi nkurukia mbeca irikaomba kwithirwa ikioneka kuma thirikari nene na kwogwika bakangaiya tondire budget ino ile based na dorera twakarukitie ira twanengerete 401 billion niyo twatumirite nginya budget yetu na assembly twatumirite figures ira itevo nontu ira 400 ira gukirwe cia uka 300 yari 400 billion ira ukire 387 kwena shigurukitwe na 13 billion cia Kenya mzima. Je, Tharaka Nithi ikagwata cigana? Mwena bubonjoke ariuga ikwithiritwe kuri na mathina maukurukia mawatho megi thirikari cia makaunti kuma kiri mbunge nene na nkinya mbunge ya Senate. Would like to urge our members of parliament that irrespective of their political affiliation, when it comes to issues of matters that touches on the county, when they land on the floor of the National Assembly and the Senate, they should be lobbying their colleagues to help them pass the same. Tiga chioga ibwa mbeca ngabana njoke na reganite nera ndurira rikwirikana ririo goria chiringi milioni 30 ria kiama gia Kenya Power kuma kiri thirikari ya county ya Tharaka Nithi ino ikiumagira gwarira mata maingi mabarabara na makomurika mataoni gugutwika imorete ndeni ya county ya Tharaka Nithi. Bwa mbere guti deni ribo no eriko ya Kenya Power na thirikari ya Tharaka Nithi kiria antu mathirikari thimbati kumenya ni kwamba taira mona igiakana kunde thino Tharaka Nithi wathike boy wona ta igiakana ticia bure ni tax ya kwire baga estima inu timo do manjo kwire baga kana sisimo kona nyuma kana ma MPs ni koti ya kwire baga na tutea kinye turi thirikari Tharaka Nithi bantu bakoroma kuri lights ariuga mata maramorete ndeni ya county no kiama gia Kenya Power ikyo gitatindanagira kuthi kuthondeka mata maramathukire na kogutika kurira nduririo gwendikira bakwagia ta thirikari ikini ya kuthi kuthondeka mata maraba bateri kuthondeka ta thirikari, lakini hakuna pahali stima imekatwa ile kuwa ikifanya. Pande yetu ni mulika mwizi, ile ya street service ni by Kenya Power na ine Kenya Power ile bureaucracy mingi muno, a lot of bureaucracy na mama guta revenue nonturia tukore akumaliva revenue ni mama guta muthia na nyuma ya monthe gukionekanaga ndugu ya gavana Muthomi Njuki na mubunge Susan Gugwa Mwindu igicokagira mubunge Mwindu akuri mugenwa gitio kiri gikaro giki kogu gutiga kiuria no akwithirwe rugendo rwa kathwana rwa mwanka wa 2027 iruro kubangwa. Kiripotera Weru TV kuma kirikaro bia bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi mbari cia kathwana mbitagwa Mateni Mugambi.
Naru itwithirite tugikwira utwe maoni jaku iguru ria miario ya ngavana Kawira ya kurungika muchara jwa maabisa ba kaunti baria kuga bate kurita ngugi ciao na ngitegerera kiri SMSs mwanya mwanya iria withiritwo gituma kwewo kuga hello Weru nigitonga Kawira ata akiongea venya anaongea akonjiani akiwa anaenda home nikoeko. Hello Weru TV, Kawira is not a governor of Meru but she is a governor of Bahati Mwamuye. Let her address Bahati please. Ni Muthuri kumanterechia Egembe. Weru TV, Kawira ni mchezo anawachezea wafanyikazi, hawezi kuatisha. Ni Keremi Beckman Autaiko Massive Kanuni Ward. Kwewo kuga kutoka Mutwate Kawira Mwangaza ni mama ambaye ni mnyama sana, anafaa kutoka kwa serikali.